Hrvatska je zemlja duboke apatije. Za takvo stanje političari okrivljuju medije jer navodno pišu samo o lošem. Ali uzroci su dublji i sežu u poslijeratne godine kada je velika očekivanja zamijenilo razočaranje. Kada smo postali društvo nejednakosti i nesigurnosti. Strah me je toga da ne ostane bez posla jednog dana, da mi ne donesu samo ugovor i kažu vi danas više ne radite. Kako ću ja dalje? Kako ću ja otplaćivati taj kredit? Kako će moja djeca? Da to ostaje njima sve. Kao i svi dok sam završavala fakultet sam smatrala da sam završetak znači pronalazak posla s nekom normalnom plaćom, osamostaljenje. Izgubila sam zdravlje jer nakon toga ja sam obolila. Meni je posao bio ipak jedan veliki segment mog života. Ja sam svoj posao volila i de facto sam prestala raditi preko noći. Ovo su priče ljudi koji žive u strahu od otkaza, ljudi bez posla, ljudi koji ne žele živjeti u zemlji u kojoj se ne poštuju zakoni. Ali sve to vraća nas na početak. Tu groznu privatizaciju koja je provedena kod nas na kriminalan način i more ljudi koje su ostajali bez posla. Državne intervencije koje su bile, kako bih rekla, krive, a da zapravo se privreda nije podigla ili da se proizvodnja nije podigla. Dakle, naprosto krivi poslovni potezi države koji su onda doveli i do pasivnosti, bih rekla, sindikata. Kriminalna privatizacija stvorila je temelje za kasniju pljačku širih razmjera. Putem nje zemljom su zagospodarili sitni trgovci, mešetari, profiteri i kriminalci. Oni drugi rijetko bi se javno pobunili. A u državu se razočarao i jedan od onih koji ju je stvarao. Tražim da dobijem darovnicu i tražim obnovu. Kuća nema prozora. Dobili su svi ćoravi, sakati, prozore, vrata, ovo što te sleduje sam, da pripravi se krov. Ništa ne možeš dobiti. Branitelj Marijan godinama je sa svojom majkom čekao obnovu kuće. Mogao sam ja odglumiti. Mene su čak i pozivali neki na mučku da se nisam htio. Htio sam časno kao čovjek da dobijem prava što me sleduje, pa makar rad. Pozivan sam bio da odglumim, da sam lud, da PTSP. Vi sam znate kako čovjek može imati PTSP. Danas se pridružio rijeci razočaranih, onih koji su napustili Hrvatsku. Iz Gračaca je otišao živjeti u Njemačku. Nije mi žao što smo dobili Hrvatsku, ali kad ponovo bilo rata nikad više ne bi uzeo pušku. Nikad. Za koga? Mi smo puno puta vidjeli da se protiv ljudi koji su optuženi za vrlo jasno klijentelističko, nepotističko i politički polukriminalno ponašanje se zapravo nije dogodilo ništa nego da su zapravo prebačeni na neke druge funkcije iz, na primjer, vlade u Sabor i slično. I to su primjeri koji ljude strašno demotiviraju. Političari sa sumnjivim diplomama, korupcija, namještanje poslova na kojima pojedinci zgrću milijune. Sve to postalo je prihvatljivo ponašanje, a posljedice su tu. Da ste vi svjesni da radite, na primjer, za 3000 kuna posao gdje radite 6 dana u tjednu, gdje ne znate kad ćete biti slobodni. Pa mislim, dolazite kući, vi niste ni za što. Ja sam znala sjediti da mi jednostavno spontano suze idu i da samo ne plačem, ali sam u suzama do brade. Osjećam se jadno. Ne želim za mizernu plaću biti potlačen, biti ispod razine dostojanstva. To kad se pojavi u čovjeku. Ne želim biti na takav način tretiran. Ne može me niko tako tretirati. Onda se samo otvori nešto. To je pitanje hrabrosti. Premalo hrabrosti ima i premalo ima vjere da zaslužujem dostojanstveni rad, da zaslužujem dostojanstvenu plaću, premalo ima. Iz različitih vrsta strahova, iz straha da će izgubiti posao, iz straha da neće biti prihvaćeni,
i straha da će ih prokazati, i straha da će ih odbaciti, i straha da neće imati dovoljno podrške. Dakle, iz najrazličitijih razloga ljudi se ne usude. Dovoljno da izađete na ulicu i da vidite jednog čovjeka kako prebire po smeću i da to izazove u vama strah da ćete možda vi biti uskoro taj koji će kopat po kontejnerima. Bojeći se za budućnost ucijenjenih egzistencija postajemo taoci vlastitih i nametnutih strahova. Strah je zapravo fantastičan način kako ljude držati u pokornosti. Dakle, i kada politika šalje poruke straha ili dakle, šalje poruke prijetnje ili proizvodi prijetnju od drugoga, od drugačijega, od izbjeglica, od migrantske krize, od neprijatelja, od političkih protivnika, od čega god. Ja? Dakle, ta politika ujedno šalje i poruku o rješenju, a to rješenje su, dakle, ili poruka koju oni šalju, rješenje za vaše strahove smo mi. Uvijek se nađe neka grupa i zaplašite čovjeka da bi lakše vladali. A dok su političari stvarali atmosferu u kojoj će lakše vladati, postali smo društvo velikih nejednakosti, siromaštva, podjela, društvo s ozbiljno poremećenim sustavom vrijednosti. Ja mislim da vlada nevjerica da mogu se izboriti za neko dobro, s tim da narod jamra protiv toga, narod se buni, ali kad treba neku odluku donijeti koja bi zaustavila korupciju, ljudi bi bili protiv toga. Mi kao građani smo se naprosto pasivizirali. Ja uvijek volim reći da svatko u svom šoru, svako u svom poslu koji radi, mora imati taj element odgovornosti koji neće samo biti dakle, za njega i njegovu neposrednu okolinu, nego zapravo slati i jasnu poruku da je to standard. Jel? Mi se iznenađujemo kada vidimo da netko radi svoj posao. Mi smo onak ljudi koji vole ogovarati tiho na kavi, ovo ne valja, ali nismo tako građani da izlazimo na ulicu. Nedostaje građanska kontrola, aktivna građanska kontrola, dakle intenzivnije civilno društvo koje će puhati za vrat, da tako kažem kolokvijalno, vlasti i zapravo inzistirati da rade upravo svoj posao, dakle odgovorno upravlja zemljom. Ako je čovjek u socijalizmu imao jezik za zubima, ako nije rekao ništa protiv Tita, taj je imao miran život. Možda je to razlog zašto smo i dalje tiho. Mi još uvijek nemamo kao društvo jasne ciljeve. Dakle, gdje mi želimo biti za 5 godina. Osim što znademo da politička elita želi ostati na vlasti. Temelj politike i temelj kapitalizma je strah. Da su ljudi u vječitom strahu. To ne odgovara nikome, da je čovjek bez straha, da je autentičan. Ja volim reći da ljudi imaju pravo na strah, ali isto tako dakle, imaju pravo uzeti si slobodu. Dakle, sloboda je naše pravo. Jel? Neki su od ove države puno očekivali, neki se u nju duboko razočarali, neki s njom profitirali, a neki kapitulirali. A sloboda je uvijek opcija, sloboda biranja, sloboda nepristajanja, otpora i mijenjanja.